Сәлем, сіздің білән Олина Саф. Мен сізге бүгін әйтем ялна хәл. Сіз йорты клип қарағыз, анара айтермін, ярар? Қызық була, қарағыз. Мен бұл клипні қарамадым, қазір қарайбыз, әйдәгіз, башлайбыз. Sözler var, uyulamış eyken sözler var. Uyulap lakin şınlap eyken sözüge teşni kısa tüzgeni var. Bu bal big тәмлес, син ашыйсың анлары, ул как жвачка кебек тора, и син аны чәйнисең. Бик тәмле. Elektrik sözler var, şirden dirilik sözler var. Ömür boyu yürek türlerinde saklap yürütürük. Ne kişiyle vardı, torulu. Elektrik sözler var, şirden dirilik sözler var. Ömür boyu yürek türlerinde Oğlum, sileşesi var. Selam, kilem elbet. Ati, Min bugün faydalı durmam. Oğlum. Yat keşine bir söz üzide Ekvay şakta ağır bir sözden de Yaşar işin kış hem dert bitti Gümrün elektrik sözler var Tuğan kınıgısından sizni. Sizge varısı şimdiden bir zor rahmet. Sen hatırlıysan. Oğlum ama. Saklap yürütürlük sözler var İsenmisiz, hayırlı gün, efirde men Rifat Zaripov. Bugün Allah hürmetke layık uqtışыбыз Şemsiye ve Safirli'nin tuğan günü, юбилейі. Sizni bugünkü şu matır юбилейіңіз şın көңілден тәбірек етебіз. Erim eşisi dey sözler var Balday tatlı dilli kişiler var Ярты клип үтті. Мен әйткен сөз қарым да, ойларым да бітті. Шундай, кішілер, кімдір білмейін нешек бізге әйтені яқын кіші. Біз бүтін нәрсені ұнытабыз. Бізге дуслар, анда интернет важнее, чем біздің әне әйти. Біз оларына әбет хөрмәт етмейбіз, ярамай шулай. Мен просто мұнда қарайым, жыласым өзір келді. Менің бүгін туған күні. Сіз молодцы, 2 минут кім қарады. Мен просто айтам, сіз білсе, білесіз келсе, шулай. Yazығыз қойшан сізді туған күні. Мен де сізні құтлайым. Менің подписчикларына. Сіз мені бик. Мен сізні хөрмәт етем. Рахмат, что сіз мені білен. Oylar yıllar bastırıyor kalmadan Biz kaldırgan izleşler var Gümrün elektrik sözler var Şirden dirilik sözler var Ömür boyu yürek türlerinde Saklap yürütürlük sözler var Gümrün elektrik sözler var Şirden dirilik sözler var Ömür boyu yürek türlerinde Saklap yürütürlük sözler var Ömür boyu
яратығыз әйтегізні, негізні, әнеге шалтыратығыз, һәр күн, хәләргіз сұрағыз, білігіз, нешек олар бик соғыналар, сіз сонда оқайсыз қоядыр, дуслар белән китәсез, оларны бу нишләде, ник ул осқа төште, яратығыз аны, ярар, хөрмәт итегез. Дуслар турында ойламадығыз гына, кызлар, маллар турында, әнети, олар иң кадерле кешеләр. Сезнең белән булды Алина Саф. Сезгә ошаса бу видео миңа баш бармак куйгыз, кушылыгыз. Сезнең белән булды Алина Саф. Сау булыгыз, дуслар. Онытмагыз язарга туган көнегезнең үзенеке. Аста комментарийга мин көтәм сезне.